Racionalna primjena antibiotika u bakterijskim infekcijama je veoma važna za lečenje. Međutim, postoji određena populacija stanovništva kod kojih moramo biti posebno obazrivi u davanju ovih lekova. To su trudnice i dojilje. U vezi sa tim razgovaramo danas sa izuzetnim stručnjakom za ovu oblast, doktorkom Ljiljanom Gojković-Bukaricom, redovnim profesorom na Institutu za kliničku farmakologiju i toksikologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, inače kliničkim farmakologom KBC dr. Dragiša Mišović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Recite mi, kakva je primjena antibiotika i kada smemo dati antibiotike u trudnoći? Osnovna ideja je da ako ikako moguće ne primenjujemo antibiotike u trudnoći, a ni ostale lekove. I međutim, kod manje komplikovanih i komplikovanih trudnoća moramo primeniti antibiotike, ali pod uslovom da su infekcije izazvane bakterijama, jer za ostale infekcije izazvane virusne infekcije antibiotici se ne daju. Ili antibioticima se zapravo ne leči krvna slika, nego moraju postojati znaci infekcije, a to je na krvnoj slici se vidi povišeni leukociti, sedimentacija, CRP, temperatura. Te kad imamo te biomarkere, onda mi možemo da pričamo o uključivanju antibiotika. U principu, savjet je da se lekovi ne koriste, ali to, nažalost, često nije slučaj. Zašto da se lekovi ne koriste? Zato trudnoća se inače deli na 3 trimestra. Prvi trimestar od 1. do 3., 3. do 6. i 6. do 9. koji se smatra vremenom pred porođaj. Neki lekovi ne smiju uopšte da se primenjuju čitavih 9 meseci, dok postoje neki lekovi koji mogu da se primenjuju recimo prvih 6, ali već pred porođaj ne. Ideja je osnovna i osnovni princip jeste da se u prvom trimestru, a to je od 3. do 11. nedelje trudnoće, pokuša da se zaista nikakvi lekovi ne uzimaju. Sem ako se mora, to ćemo vidjeti kad se mora. U drugom trimestru lekovi mogu da uspore rast već formiranog fetusa, ali nećemo praviti neke veće anomalije, nego jednostavno rast i fini razvoj organa i neposredno pred porođaj neki lekovi mogu da utiču na loš tok porođaja u smislu da se produži porođaj i da se na taj način ošteti plod. Što se tiče lekova koji se koriste uopšte u trudnoći, pa smatra se, jedna studija je pokazala da trudnice u principu uzimaju leko i da se često samo leče. Znači na svoju ruku. I to kažu da uzimaju od 4 do 10 lekova u proseku tokom trudnoće različitih. I koji su to lekovi? Pa to su uglavnom lekovi za povećanu kiselinu u želucu, to su ti antacidi, da i tu treba biti oprezan koji smeju, koji ne smeju, i same ove soli koje nalaze se u kesicama mogu da poremete tok trudnoće, akutno da deluju. Zatim lekovi za bol, ako ima neki bol, tu isto treba biti oprezan. Zatim lekovi najčešće koriste protiv muke, gađenja i povraćanja, koje mi zovemo antiemetici, i često kod zatvora blagi laksansi, ali tu svakako treba ići pre na biljne varijante nego na lekove. Znači, stvarno koriste trudnice ove lekovi, uglavnom to im ne škodi mnogo, ali tu vidite da nema u toj grupi ni antibiotika, ni nekih ozbiljnijih lekova. To je kad je nekomplikovana trudnoća. Već ako je trudnoća sa trudnica koja ima već neku bolest, recimo da ima infekciju neku, da li je to infekcija mokraćnih puteva ili pluća ili gornjih respiratornih organa, grla, nosa, ona će uzimati lekove i tu se pokazalo da najčešće se uzimaju, i dobro je, penicilini, naročito ovi novi penicilini, i cefalosporini, znači lekovi iz te iste grupe. Što se tiče, ako je trudnica bolesna od pre, a recimo ima tuberkulozu, ona mora lečiti tu tuberkulozu i tu će ona da se leči klasičnim lekovima za tuberkulozu. Ako trudnica ima visok pritisak ili recimo stanje koje je vrlo opasno preeklampsije,
onda ona mora uzimati lek za hipertenziju, to je alfa-metil-dop. To je lek za tu vrstu, a druge lekove samo ako je život ugrožen za hipertenziju, ali oni mogu da utiču na razvoj ploda i na funkcije ploda kad je već fetus. Ako trudnica ima probleme recimo sa trombozama ili nečim, ona mora da nastavi heparin. Ako ima dijabetes, mora da se leči, znači mora da se leči insulinom. Insulin, gleda se, kod tih situacija se koriste prirodne supstance, kao što je heparin, insulin, a ne oralni antidijabetici i može trudnica da ima recimo problem da je preteći pobačaj, onda ide ona klasična terapija, znači za relaksiranje materice, a istovremeno za inhibiciju pulsa povećana. To je što se tiče to je već komplikovana trudnoća. Međutim, koje infekcije su česte kod trudnica? Pa to su svakako zbog te hormonskog drugačijeg statusa urinarne infekcije, infekcije mokraćnih puteva. Koje su to? Pa može da bude nešto što je asimptomatski, a da se samo nađe na pregledu u urinu bakterije. Može da bude akutno cistitis, zapaljenje mokraćne bešike ili, ne daj Bože, akutno zapaljenje bubrega, bakterijsko, pielonefritis. Osnovno jeste da mi kod takve trudnice moramo izolovati u urinu bakteriju i uraditi odgovarajući antibiogram. I onda prema tome, i naravno u krvnoj slici one biomarkere, i prema tome onda birati antibiotike. Preporuka svih agencija za lekove, pa i naše, jeste da se tu primenjuje, znači lekovi pričamo onome kod kuće što bi uzimala, jer u bolnici će neko drugi brinuti i to nije onda prema protokolima, nije problem. To bi bili iz grupe cefalosporina cefaleksin koji se pije na 6 sati. Poznam to Palitrax. Jeste, vi bolje znate ta zaštićena imena. Eritromicin sukcinat, a nikako one druge soli eritromicina kao što recimo estolat ili tako, tu treba biti oprezan. Eritromicin sukcinat, zatim onaj najprodavaniji antibiotik na svetu, amoksicilin sa klavulanskom, što zovu amoksiklav, a na svetu augmentin. I jedan jako interesantan antibiotik koji je dobar, prima se samo znači 3 grama jednokratno, a to je fosfomicin. I koja je sigurno posle cefaleksina bi bio ovde neki moj izbor. Fosfomicin, znači jednokratno, jer mnogo je lakše ako samo jedno morate da popijete lek. Znači, to je što se tiče urinarnih infekcija. Što se tiče druge vrste infekcija, to su respiratorne. One svakako, ako nisu komplikovane, idemo sa azitromicinom, to je ovaj hemomicin. Ako već postoje neke prethodne ili astma ili neko srčano oboljenje, nešto postoji već kod ili starije trudnica sa sklonošću ka upalama pluća, onda mi moramo tu 2 da kombinamo antibiotika i to će opet biti onaj amoksicilin, recimo, ili amoksiklav, može da bude iz grupe cefalosporina, jedan cefuroksin i sa ovim istim azitromicinom. Znači, na taj način azitromicin kombinujemo sa ovima, zato što upala pluća, ako ima, to se odnosi sve na upalu pluća. A za neke respiratorne infekcije, bol u grlu i nos, ja i ne savjetujem antibiotike uopšte. Sem ako postoji poremećaj ozbiljan, visoka sedimentacija, visoki leukocit i onda tu razmišljamo o nekoj ozbiljnoj angini, koja je uglavnom uzrokovana streptokokom i onda tu mora da se uzme bris pa da se prema njemu, jer dosta streptokoka je neosjetljivo na antibiotike. Znači, bez brisa anginu ne treba lečiti. A što se tiče pneumonije, ona daleko je, da kažem, bolja varijanta da je pneumonija trudnice koja je tu pneumoniju stekla kod kuće, ali ako je trudnica se leči, ide u bolnicu pa je tu razvila pneumoniju, onda je to teža varijanta i mnogo je komplikovanija za lečenje. I to su već bolničke stvari i to. Ono što bi istakla jeste da trudnica nikada ne bi trebala, bez obzira da li je neko greškom propisao u domu zdravlja, što može da se desi, i sa velikim oprezom nikada ne uzima antibiotike iz grupe aminoglikozida, a to su gentamicin, čuveni amikacin, zato što oni prave oštećenje sluha
kod ploda, ravnoteže, jedino kad bi taj antibiotik bio jedina moguća varijanta, što se nikad neće desiti. Mi imamo antibiotike koje njih mogu da zamene. Ne sme isto čuveni stari antibiotik hloramfenikol, koje oštećenja ploda prave, takozvane oštećenja kardiovaskularnog sistema ploda i taj sive bebe, takozvane, i on se sigurno nikad ne sme pomisliti. Zatim, ne smeju ni jako oprezno sa praktično nikad Bactrim ili ti, da ne izgovaram komplikovano ime, sulfametoksazol, trimetoprim, što bi mogla da dođe trudnica od tog leka i da ga sama kupi u apoteci, jer on oštećenje pravi hemolizu, znači to je oštećenje čitave plazme i krvi i sa pojavom žutice beba kernicterusom, znači ozbiljno oštećenje. I poslednji, koji nikad ne treba primenjuju, su tetraciklini, a koji se inače primenjuju kod respiratornih. Ona je možda to primenjivala ranije, pre trudnoće, pa da nastavi, kao što je doksiciklin ili dovicin. Oni prave ozbiljne oštećenja zuba i dentina i to zovemo sivi, takozvani zubi. A to je bilo nekada u prošlosti, recimo moja generacija je dobijala te tetracikline, pa je sreća, to se otkrilo. Ono što bih htjela da istaknem jeste jedna situacija oko alergije na penicilin. Jer ovde su antibiotici koji su najsigurniji u trudnoći da se primenjuju. To su penicilini, jedini izuzetak je tikarcilin, koji se inače primenjuje u bolnicama, ne ovako. Cefalosporini svi, to vam je, znači tu je i ceftriakson, i cefepim, i cefuroksin koji su im dostupni, eritromicin, i to bi bilo jedino onako što bi mogli sa sigurnošću da kažemo da prima, bez obzira o čemu se radi. Sad, međutim, često vi čujete od trudnica da su alergične na penicilin. I svi su analizirali to u svetu, koliko je ta priča istinita. I često došli se do toga da zapravo ta alergija ne postoji. I onda su naši dali preporuke, svi protokoli, da ako je neka trudnica posle uzimanja recimo ampicilina, amoksicilina u prošlosti, tek imala blagu ospu posle 3 dana od uzimanja, bez nekih drugih promena, to praktično se može smatrati da nije uopšte bila alergija na penicilin. I samo u anamnezi da vam neko kaže da ima ospu, to zaista ne može se smatrati alergijom. Međutim, šta se može smatrati alergijom na penicilin? Pa to je ukoliko je ona imala anafilaktičku reakciju, a to znači maltene stanje šoka, ozbiljne ospe, one urtike, angioedeme, bolove, gušenje, bronho, znači spazam, bolovi u svim zglobovima, što zovemo i kasnije serumska bolest. Znači, to je već upisano u njenom kartonu kao ozbiljna alergija. Sad, kad se takva situacija desi, šta raditi? Onda je bilo da ne mogu peniciline, ali da ne može jedna velika grupa antibiotika koju zovemo beta-laktamski, a tu su i najvažniji, a to su cefalosporini, meropen, imipen, da svi oni ne mogu, ako je kao unakrsna alergija. Međutim, šta se ispostavilo s tim podatkom? Znači, ako neko ima na penicilin alergiju, da odmah automatski ne sme celu grupu cefalosporina koje sam ja vama malo pre preporučila za lečenje. Ispostavilo se da najviše unakrsnu alergiju ima najviše do 5%, a u nekim studijama i samo 1%. I šta sad ovo znači? Da ni doktor, ni pacijentkinja, trudnica, ne sme da primi antibiotik zato što smatra prvo pogrešno da je imala alergiju, a doktoru je lakše da ne ulazi u tu priču, ili da će imati unakrsnu alergiju na sve druge antibiotike, a to uopšte nije slučaj. Tako da zaista treba biti oprezan sa davanjem ovakvih podataka, jer na taj način, ako stvarno ima trudnica neki ozbiljan problem, ona neće moći da primi samo iz te neke pogrešne slike iz prošlosti najvažnije leko. I treća infekcija koja se može desiti kod trudnica, to je svakako kod dojilja,
posle porođaja jeste mastitis. Mastitis je čest i često se i kući leči, mada to je ipak stanje gde se prati porodični lekar i iz bolnice preporuka. Nije baš da kažemo da je ostavljena trudnica sama sebe. I koje onda tu lekove može da koristi? Zašto? Jer se mnogi lekovi prenose mlekom do ploda. I to je suština. Ona bi mogla sve lekove da koristi, ali plod ne može sve lekove. Tako da tu biste preporučila, znači tu idu eritromicin, zatim idu 2 vrste penicilina, koji su specifični za te bakterije koje često izazivaju mastitis, kao što je Staphylococcus aureus, i tu je flukloksacilin, recimo dikloksacilin od penicilina, onaj amoksicilin koji definitivno ovde izlazi za sve što sam danas spomenula kao najbolji lek. Zatim cefaleksin, dobri stari, koji smo zvali Palitrix, je tako? I mastitis se leči duže, to je da kažemo 10 do 14 dana, ne može 3, 4, 5 dana, ipak treba duže. I ono što ne bi preporučila, ne bi obične one peniciline starije generacije i onaj ampicilin koji se zvao Pentrexil, je tako? Zato što su se bakterije razvile rezistenciju na njih. Oni su se toliko mnogo, oni nisu štetni, ali neće ni delovati. Tako da, zaista, trudnica prvo treba da joj neko potvrdi da ima infekciju. To je moja poruka danas. Znači stručno osoblje. Stručne, njen ginekolog mora da se potvrdi na osnovu biomarkera, ne može samo da vidi, nego na osnovu nalaza krvi i na osnovu pojave temperature i onda da ovako prema protokolima koje postoje svuda kod nas i na sajtu Ministarstva zdravlja da odredi terapiju. Da, odgovarajući antibiotik. Jeste. I onda je naravno uspešno lečenje. Jeste. Hvala vam puno na ovom iscrpnom odgovoru. Nadam se da su naši gledalci zadovoljni sa primjenom antibiotika u trudnoći i laktaciji, ali ja bih samo da napomenem da nikako ne treba uzimati lekove na svoju ruku, treba se obratiti svom određenom nadležnom lekaru ili ginekologu. Hvala vam puno, profesorka, na ovom razgovoru.